Pozdrav, bok, Darko je i želim ti dobrodošlicu u još jedan podcast. Tema ovaj puta je veličina senzora i megapikseli. Sad, za početak, što je to uopće senzor? U fotoaparatu senzor je onaj elektronski element koji pretvara svjetlost u elektronske impulse. Direktno, sad da ne idemo u detalje, recimo da je to skup točkica koja je na ovako jednom kvadratiću postoji i svaka od tih točkica očita koliko je svjetlosti došlo do nje, te kroz neke dodatne filtre i stvari koje su na tom senzoru može raspoznati koje je boje, to jest koja boja je ta svjetlost koja je došla do te točkice. Tako da to je osnovna definicija što u stvari senzor i na koji način dolazi do slike. Sad, ono što je važno kod fotografije i kod samog senzora na fotoaparatu je da do tog senzora, to je svakog od tih piksela, točkice, dođe čim više svjetlosti. Jer u tom slučaju je automatski kvalitetnija fotografija, gledano od strane dinamičkog raspona, što bi značilo da može raspoznati koliko je to od tame do svjetlosti, to jest do bijelog svjetlosti koje više ni mi ne možemo raspoznati što je bijelo, a što je malo manje bijelo. Zatim, isto tako finijih nijansi koje su boje ili ne, do šuma koji se javlja zato jer je nivo svjetlosti premali, pa se u tom slučaju ne može točno očitati koliko je to tamno, ajmo reći, koliko je razlika između crnog i nečeg malo manje crnog prema svjetlom, gdje onda dolazi čak do grešaka što se tiče samoga očitanja, pa do ostalih grešaka u obliku šuma, slučajnih nekih točkica koje se javljaju gdje su elektroni unutar senzora pobuđeni na neki drugi način. Tako da, to je što se tiče samog senzora i na koji način nastaje slika u fotoaparatu. Svaka ova točkica, kao što se vidi recimo unutar ove slike, recimo da je vrh mojeg prsta taj jedan piksel, očita, taj piksel je točno toliko svijetao i boje je otprilike te. Tako da, svaka od ovih točkica koje jesu po ekranu, u stvari u obliku nađe, u digitalnom obliku se zapiše i kasnije se može reproducirati na ekran. Znači, ovo je nastalo na senzoru i sad se reproducira na ekran. No, sad da ne duljim previše oko tog senzora i principa rada, što vjerujem da će nekome možda više tehnički potkovanemu ovaj opis izgledati smiješan, ali za osnovno objasniti je ipak dosta. Možemo početi sa danas u onako široj primjeni najmanjim senzorima kad već pričamo o veličini senzora. A taj najmanji senzor je na mobilnom telefonu ova selfie kamera. I kad gledamo, tu postoji neka točkica, ali ta točkica nije senzor u stvari, to je leća. Iza te leće, iza tog stakalca ili plastike, ovisi o modelu, se nalazi senzor. I sad možemo prikazati da je recimo ovakve veličine. Znači ovo je senzor na ovoj prednjoj selfie kameri. Kad gledamo ove zadnje kamere, bilo da je jedna, bilo da je više, proizvođači obično stave kvalitetniju kameru u smislu veće površine. I u tom slučaju imamo nešto ovako. Znači, razlika je već očita. I sad kad usporedimo direktno jedno i drugo, malo da to ovako postavim, da čim ljepše izgleda. Senzor selfie kamere je u stvari dosta manji od ove kamere iza. I samo po tome već gledano više svjetla dolazi na tu veću površinu koja može biti otprilike 1,5 puta, 2 puta
veća površina ta cijeloga tog senzora zadnje kamere nego ove selfie kamere i prema tome moguća je kvalitetnija fotografija. Tako da ako upotrebljavaš prednju ili zadnju kameru, to jest ako upotrebljavaš ovu selfie prednju kameru, za kvalitetne fotografije upotrebljava ovaj zadnji senzor, budući da je veći, a često i proizvođači stave bolju leću iza, tako da je još dodatno taj element važniji. Sad, to je to što se tiče mobitela, otprilike, standardnih modela, ne nekih koji imaju dodatno još neke različite druge senzore, možda veće ili specifične. Za mobilne telefone je znači ovo otprilike red veličine. Nešto veće su kompaktni aparati, gdje kad idemo gledati je otprilike ovakve veličine. I sad tu se već vidi razlika onako kompaktnog digitalnog aparata koji je na neki način, bi mogli reći, ekvivalent nekadašnjeg idiota aparata, a gdje se već vidi koliko je u stvari ova veličina, tu ovako da krenemo dalje, totalno različita. Znači puno veće je u stvari ovo gdje u stvari dolazi fotografija na taj aparat. Ako idemo dalje od kompaktnih aparata prema nečemu tipa jačim modelima kompaktnog aparata do početnih onih DSLR i mirrorless aparata koji imaju izmjenjive objektive, dolazimo do ove veličine. Što je gledano prema nazivima, recimo APS veličina senzora. I pogledamo jedno i drugo, koliko se ovo može vidjeti, već se vidi da je prema kompaktnim aparatima APS senzor dosta veći, a ovdje je riječ o onim najmanjim modelima DSLR mirrorless aparata, znači ovo su početni modeli. A nešto konkretnije full frame aparati su otprilike onako još duplo veći. Znači, ako je ovo A4, A3 bi bila veličina kompaktnog senzora kad se gleda ovako. Tako da tu već imamo onda dosta veću veličinu i sad kad gledamo površinu bolje kamere, znači ove zadnje na mobitelu i ove početne za DSLR mirrorless aparate sa smjenjivim objektivima, znači razlika je možda do kojih 15 puta što se tiče površine gdje dolazi svjetlo. Vezano uz kvalitetu samih boja, znači dinamički raspon, budući da je veća površina i više svjetla dolazi, ti aparati daju puno kvalitetniju sliku. Isto tako i one fotografije u mraku su puno kvalitetnije čim je veći senzor, da isto tako će i ti aparati davati kvalitetnu sliku. Ovo je važno u specifičnim primjerama danas, što bi značilo da za većinu primjena onako slučajne fotke negdje vani, gdje god da se nađeš gdje je sunčano ili relativno ok osvjetljeno, čak će i ovi senzori na mobitelima biti dovoljni. Za stvari gdje je potrebno više svjetla ili više razlikovanja između svjetla i tame, potrebni su ipak ovi veći senzori, znači na aparatima koji se nalaze, da li su to DSLR ili mirrorless, pa čak već i, kad sam rekao, ovi kompakti. Tako da tu svakako bolje, u tom slučaju veće je bolje. I skuplje je normalno, smo kod toga. Sad, gdje sad tu dolaze megapikseli? Megapikseli su u stvari broj piksela koji se nalazi na nekom od tih senzora. I ako gledamo neke standarde za mobitel, ovu prednju kameru je otprilike 8 do 12 megapiksela, neki standardna veličina, to jest dimenzije fotografije koje izađu van, to jest točkica koje su prisutne na tom senzoru.
Ako govorimo o 12 megapiksela, znači da je to otprilike 3000 puta 4000 piksela, 3000 puta 4000 je 12000, to je 12 megapiksela. Na ovim zadnjim kamerama su često otprilike od 20, pa sad novi neki modeli imaju do 40-50 megapiksela. Što je onako malo čudno, budući da je taj relativno mali senzor, velika razlika prema ovim već senzorima, APS senzorima, koji obično imaju kojih 16 do 24 megapiksela senzore. Znači, ovdje je puno više točkica koje očitavaju nego što je na puno većem senzoru koji ima, do kojeg dolazi više svjetla. Još jedna stvar zašto mobiteli nemaju toliko dobre fotografije u mraku, baš radi toga. Zato jer je ovdje puno više i točkica, tako da svaki taj piksel ima puno manje prostora na svojem dijelu da bi uopće primio dovoljno svjetla kad je riječ o nekoj tamnoj sceni. Povećanjem broja megapiksela se u stvari ne dobiva ništa posebno, osim što realno možeš lakše odrezati neki komad pa da se ne vidi da je to toliko točkasto. A prednosti što se tiče dinamičkog raspona, da li ponašanja, to jest očitanja svjetla u tamnim uvjetima su svakako na strani manjeg broja piksela. I kad gledaš aparat, taj broj megapiksela u stvari nije toliko važan. Ako gledamo iznad kojih 16-20 megapiksela, stvarno za bilo koju gotovo primjenu nije potrebno ništa iznad toga da bi bilo. Tako da, tu s te strane proizvođači malo imaju onako, igraju na kartu da ljudi vole velike brojeve, ali ti veliki brojevi, barem što se tiče megapiksela, i nisu toliko važni. Iznad određene količine, velim, oko 16 do 20 megapiksela je čisto dovoljno za bilo koju fotografiju da se i razvije i stavi na zid u relativno velikoj onako veličini. To bi bilo to što se tiče razlike između veličine senzora i isto tako megapiksela, to jest o čemu se radi. Gdje tu dolaze ti megapikseli, to jest broj piksela na samom senzoru. Nadam se da je bilo interesantno. Ako imaš nekih dodatnih pitanja, slobodno pitaj u komentarima. I to je to od mene. Pozdrav, Boko Darka.